अहानबद मरोइब पाउ चुराचांदपुर की खनपी खुलदा सेक्यूरिटी फोर्स का खुदथोकनबदा यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी UKNA की कादर मरी सिरे हाइरी अमदी यूनियन MOA सोम FS बंदी संजय कुमार ना नोने डिस्ट्रिक्ट ता पाइखतलिबा लेंगा की थबक थौरम सिंह यंगसिनख्रे ख्रुमजरी ISTV की मणिपुरी पाउ मित्यंग ताबरिब सिंहबु तराम नोकचरी पाउ संतोंग पिजरी ngasi ayuk pung taruk rom taba matamda Churachandpur district ke Hanglep sub division ge manung chanba khanpi khulda kunmathoi suba para commando amasung Assam Rifles ke apunba kangbu amaga suspension of operation taunataba United Kuki National Army UKNA ga khudthokna bada UKNA ki kadar mari sire hairi Ministry of Defence ki PRO dagi fangba pauda akaknaba pau ama fangbadagi mafam aduda operation chathabada security danongmai kapsilakpadagi handuna khudthokna ke makata मफम ऑपरेशन चथदुना थंगनबा एरिया सिंगदसु थिबहुंबगी थबक चथरी ऑपरेशन से हंदकता UKNA ना विलेज चीफ अमा हातकिबा कुंजा सिंगदा अकी अखंग पिदुना मफम अदुगी शांतिदा अकाइबा पिबदगी चथकिबनी हाइरी नुमित हमने के खोंगसता मणिपुर लैरिबा यूनियन MOA सोम FS बंदी संजय कुमार ना ngasi नोने डिस्ट्रिक्ट चतुना डिस्ट्रिक्ट अदु दपाइखतलिबा चौखत थौरांग थबक सिंह यंगसिनख्रे ngasi यु पुंग तरा खरा हेलकपदा लोंगमाई कमन ग्राउंड दा बंदी संजय कुमार हेलीकॉप्टर द थुंगलखे माकु मफम अदुदा डेप्यूटी कमिश्नर नोने शरद चंद्र अरोजू SP नोने नमसदाई पीटर न लुचिंगबा ऑफिशियल सिंगना तरामना ओके DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स दा चतुना से सो लुचिंगबा इम्फाल गुवाहाटी अमदी इम्फाल कोलकाता फ्लाइट मसिंग हंथबा अमदी ममल तंखटपा सिना मरम ओइरगा स्टेट असेगी मियामदा खुदोंचादबा कया मायोकनहले यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर KR नायडू ना अथुबदा मीटिंग चंगबियु हाइना मणिपुर की गवर्नर AK भलाना अयिबा चेरोल थाखरे गवर्नर की चेरोल अदुदा स्टेट असेदा रेलवे कनेक्टिविटी यामना लैतबा तंगाई फदना चथोक चसिन तौबा मतमदा नोंथकी लंबिदा चतबा यादबा अमदी तोंगान तोंगानबा तंगाई फदबा अथु अराक लाकपसिंग चतनबगी अमतंगाइरबा पांबई ओइरिबा हौखिबा मतम खरगी ममांगदगी नोंगमदा फ्लाइट मंगा लेरंबा अदु ngасidi ani anida हंथखरे मसिना मरम ओइरगा म्यामना पुबा थांगबा वाब मोंगदा फ्लाइट की ममल हेंगत खिबा से मिटिंग संगबिदुना अथुवदा फ्लाइट मसिंग हेंगत हनबियु अमदी ममल का हेनतांग लिबा से हंथननबा खुद थिंगजिनबियु हाइबा वाफम गवर्नर की चिट्ठी अदुदा याउरी अमरोमदा इम्फालदगी गुवाहाटी फाउबगी एरोप्लेन की बरा यामलबदा लुपा लिसिंग तरेतगी हेललरोय हाइना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हाना MLA सुसिंद्रो दथाजबा पिरक्रे हाइरे दिल्लीदा हौजिक लेरिबा MLA L सुसिंद्रो न खंगलकपगी मतुंग इन्ना ngarang MLA सुसिंद्रो न मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हागा उनदुना हौजिक मणिपुर की ओइरिबा फिबम असिना मियामना एरोप्लेन दा अतोप स्टेट चटपदा एरोप्लेन की बरा यामना यामबना मियामना चथोक चसिन तौबदा खुदोंचादबा कया मायोकनरिबा
asi khanganbaga loinana aiba cherol pisinduna aeroplane gi vara hantananaba taksin ki hairi ngarang Ministry of Civil Aviation ge Secretary Samir Kumar Sinha ga unakraba matungda ngase yuk pung nipal rom tabada Secretary Samir Kumar Sinha masana MLA Susindro Masada phone tawraktuna Imphal dagi Guwahati fawbagi aeroplane gi vara yamlabada lupa lising taretagi helalaroi haina khangalakhi hairi Secretary na makatana Imphal dagi Kolkata amadi Guwahati da chatpada khudong chanaba flight amamamsu hengat halagani haina thazaba pirakre hairi Kangpokpi District in New Kaital Manbi Police Station ge manung chanba loibol amasung saroi pandongba part 1 ge umangi area da ngarang Security Force singna thibahumbagi thabak chathabada khutsu khulai ke amrum fagalaba khulai sing aduda 12 bore rifle ani .22 rifle ama country made pumpy launcher ama .22 ge marukun amasung radio set amani hairi Lambi sembi dabagi mayokta matam kaktaba wangu kumbi lambi tingba kumbi lamlong ngasidagi chathaba hokre matam kuina sembi dana leraklaba kumbi dagi wangu fawbagi lambi mapung oina kumbi SC gi manung dalai riba lambi sing ayamba fibam soksilak padagi chathok chasinda awaba kaya mayok narakpa amadi misimina fawba yarak padagi kumbi lamlongda numit kharani ki mamangda pangthokiba pawmising ga unaba amada lamdam adugi miyamna November 3 fawbagi manungda lambi asi koilas thanana bakongthang paikhatpa haudrabadi thingzilagani haikiba matung ina ngasi dagi lambi asi matam kaktana thingbagi khongjang haukibani Lambi tingkiba asina kumbi amadi wangu dagi passenger service toba gari amata chena khide ana ayek lining laisol lawyaiba school college chatpa natana lanai gari fawba chana hankide ngasigi lambi tingba aduda sarukya kibi wahengbam anita kobi amana kumbi dagi wangu fawbage yamna maru oiriba lambi asi chahi taragi mayada sembidana lairakpa amadi mari lainaba kayana semgani haina thengkhang kayarakta nungkhak tharaga amadi laibak saithok laga tokhiba kaya asina amuka hena miyamda khudong chahandaba asina kumbi miyamna thazaba walakpadagi thabak oina pangthokpa udriba fawbadi ngasidagi matam kaktana lambi thingbagi khongjang asi hawbani haikhe Mamang da so khoi press da khoi smai tok dana lambi si sem drakadi khoi matang kaktana ban tok jakani hana khoi media da khoi lok thok sakre adugi mari leinaba singna ngasi phawbada lambi si yengbiraktre sembiraktre maram aduna khoi ngasi praja miyam ji makhata na khoi sidagi di banji makhata na khoi chatha jagani kumbi kendra gi praja gi mahut silaga khoi gi kumbi kendra gi leidiba khoi gi MLA gi site gi moina leiba kai kai chasindana khochindana adagi nung khara thajindana khochindana torma mayam yaugre adubo ngasi phawbada maduna awaba hena praja da awaba ohelle adugi matungina khoi se praja miyam je haujikti akhoi gi MLA gi site gi orasu amagi site gi orasu lambi se semdi phawba khoi matang kaktana akanba khongjang changsilagani haina akhoi punna amatoin media gi thongda haijari Preventive of Substance Abuse Haibasida Mahairoi Singi Oiba Nomagi Awareness Program Amangasi Moirangda Laiba Advanced Intermediate College Ta Pangtokre Association on Development for Integrated Communities Manipur Adikom Amadi Advanced Intermediate College Moirang Anina Khutsamnaduna Pangtokiba Awareness Program Aduda Moirang Esigi MLA Thongam Santina Chief Guest DC Bisnupur Puja Elangbamna Guest of Honor Amadi Advanced Intermediate College Ki Principal In Charge M. Davalina Functional President Wena Sarukyaki MLA Thongam Santi Singna Adikomna ngasi school college singda asigumba awareness program silakpa si thenglabasu thengna yamna afaba khongthangni haidaduna hawgulak liba chahi 12 13 dagi 13 19 fawgi manungda leiba naha sing maru oina mahairoi kaya hauzik drug amadi atai mayai kaba chunjak sizinarakpa si leptana sumak chatharabadi generation gap leiraktuna Manipur hairiba khunai asigi mirol kharadi soidana missing hantharakna hanbagi Achoba maram ama ohelakpa yai maram asina hogulak liba naha singna awareness asigi kanaba lawba mathautai haiki school college singda piriba awareness asida mahiroi singi mama mapa oiba singnasu sarukya halabadi piriba awareness asigi kanaba hena fangba ngamgani haibagi thajaba lei haiki adu noina masigi awareness piri gaida nui wakanse tonga salaninde yam hatana wakanse mamutana Kanido haise kanan nimi. Ako yung generation. Ati ang lulong matang.
wakan nungai te wai so ko be te gi nungai te wai so awa ko do ko ne yu thak ba thak cha ba ai football thore ba ji pa kha ka mai so yu thak ba thak cha ba ai wakan du ni ai thato ko ba to adu da pragati ko je se chu bola ka ni ai ko ye kunai so ne khata ka ni Manipur Startup 2.0 gi makhada Chief Minister's Entrepreneurship Support Scheme gi makhada khangatlaba beneficiary humbudara mangagi numitaruk ni sathagadaba Entrepreneurship Development Program haudokre Planning Department ki meeting makhada Manipur Technology Innovation Hafna sinduna Mantri Pukhridal laiba MCI gi conference hall da pangthokiba ngasigi thoram aduda Planning Department ki Director Dr. R.K. Radhesana Joint Director R.K. Tombisana amadi Research Officer H. Homendro na chingbana thoram aposing oina sarukyake Director Dr. R.K. Radhesana haikibada saruk yakiba beneficiary singna numit taruk ni chathagadoriba training program ase khangna chatpi hau ngasi khanghobana hayengi makha taba training singda araiba oigadoribani training yaugadoriba sing ase stage kaya landuna laklaba matungda khallaba ngaktane profit fangnaba thabak tawbada isa iromdom lepcha bangam jiba faubadi cheksin hotnabiu tawgadoriba thabak sing asida bank ki loan tama yauri haibasi kaubiganu amadi entrepreneurship singna puthokli potlam sing asi market ta matau karamna yohangadagi haiba asisu munna khangbiba mathautai haike aina karbaram to ge haisi aisi tumninga gi natra profit to kakine ubaine aidu one family one livelihood ai je ai yum to the me ma je livelihood ki adu phangninga gi hisab tuni adu ai di profit ne bai to mi aidu profit to yaudre ge financial risk di bank pacha to li gai aisi idom de zaman nam tri gai aisi adum mikha bol lai ramani dana ado business am to matam da isa gi self reliance no yaw ko ga nai isa se han thajabiyo ai to doi ko self trust to isa se thaja lai draga ai tim du da bu thaja bhayo ya ado gum bagi dream do asum bo oisanu ado ga pukchen cheng na kona biu pukchen cheng bam yaw to dia tam Paugi maraktana ten break amatang nominase Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Sangai tutorial kwa kathen ki class 10 amadi 12 ki revision course ki admission form thaba hausare class 12 ki oina lakliba November 3 tegi class hausare kani loinena class 10 gina December 1st week tegi class hausare kani sahi kuding ki position holder kaya puthokliba coaching center asida ben amadi hostel ki kudong chapasu ngubigani matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break itung da taram nokchari makhata pau pizari Homeland Group ke unit ama oiriba Homeland Security na chathok chasin amadi khudong thiba tarakpada mating lawba yaba phone number sing yauba Jet Fall Guidebook Homeland Jet Guide ngasi Palace Compound gi angom colony da laiba Castle Hostel da phongkre Thaurang mari lenana Homeland Security ki Director R.K. Bablu na phongdokhibada Homeland Security na miyam gi check sin thaurang da angamba mating pangduna lakli ngasi phongliba Homeland Jet Guide asida lamkoiba lakpa madi lamdamasigi miyamna hospital hotel cab service emergency contact helpline number na chungbasing yaugani phone number singkhak natana QR code singda scan tawbada Google Map ki address singsu tharakani guide asina travel guide oiba khak natana hospitality safety amadi atai service singi punna mayamda kanaba pinana bahona bane guide asi school college university maru oiba transport hub sing hotel tourism center singi khuthangda miyamda fangalagani haike masisina aikoina homeland security na khanjaba mission amaka khogi mayamje better connect better inform ka ado better aware oibnaba amadi
कोई एनी नंबर में इमरजेंसी नंबर में थिरक मतमदा कोई गूगल द तौनदबीदा कोई एनी पॉकेट फ्रेंडली होबा सी पॉकेट हापग चटपे यारे एनीवन अमा इतना पायरगा थंब मतमदा कानबा ओइरगदबा पोषक अमा खगनी है ना हाइजगे मसीगी कोई लेरिबा सिगी जेट फॉल कनो से होमलैंड गाइड जेट फॉल कनो से कोइना एवरी मफम खुदिमक्ता स्कूल कॉलेज अदुदगी ट्रांसपोर्टेशन की मफम दा एयरपोर्ट लेरी सिदा कोइना थमनबगी प्लान तौजरी अदुगा मफम खुदिमक्ता डिस्ट्रीब्यूट तौगा मणिपुर की लेरिबा प्रजा सिंगसिना मसीगी कानबसे फंगनगिदमक्ता कोइना डिस्ट्रीब्यूशन तौगेनजु कोइना खंजरी होटल द ओइरो कोइसी दबक थमगे खली मफम खुदिमक्ता कोइसी यामना कानरगदुबा पोषक अमा खगनेना आइना हाइजके सगोलबन केंद्र के एमएलए आरके इमोना क्वाकथल थियाम लेकाइद साबा माइबा माइबी लोइसंग संगलेन ngarang संगाखरे थौरमसिदा वार्ड नंबर 7 की कॉर्पोरेटर आरके जितेन सगोलबन मंडल की प्रेसिडेंट डॉक्टर हैश्री कांता शर्मा लाई कमिटी की प्रेसिडेंट लाइश्रम खोगेन अमसुंग इम्फाल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर लोइतोंगबम दोरेनसु सरुक्याखी थौरमदुदा एमएलए ना चाही खरा असिदा स्टेट असिदा चरांगनबा अमा लेबदगी चौखत थौरंग की थबक सिंगदा खुदोंचादबा कया मायोकनखी अदुबु मरुइबा थबक सिंगदी अदुमक पाइखतुना लाखी लोइसंग असिगी मनिंगी पुखरीगी रिटेनिंग वाल लुपा लाख 13 रोम चंगना पाइखतपा हौरे हाइखी यूम चामा लेबदा इसिंग फंगमदबदी याय कइनोदा एंड पॉइंट ता मनिंग ओइबा मफमदा फंगदबा खदबदी यारोंगनी अदुबु अयाबा 90 to 95% यूम मुजिदी इसिंग अयाबा तारे हाइ नाइ लौजै अयाबा कनेक्शन अखोने चाही तरागा हुंदोइसिदा एमएल ओरपसिदा लेकाइदा अनोबा टोटी पाइप समदबा अमफाव लेगिदा एवरी लोकेलिटी दा अखोई टोटी पाइप समदी अनोबा मपम खुदिनी हाइबा इन लेजरिबसे सिउजिजु लेपिबा कोइ जगा सिसु मनिंग ममांजे लोइनमा इसिंग पाइप अनोबा समखी लोइनाना उजिकी लेबा चिंखै सिंगी इसिंगसे समगी मदुंगदि इसिंगी अवाबसे उजिक सगोलबंदा थेंगदे अदना अई वाखंदा थबक सी लेपतना चाही मरी मंगा से तौगदौने रेसिंग अमगा चमापल हुंफु तरेता मणिपुर स्टेट टेरिटोरियल असेंबली की नॉमिनेटेड मेंबर ओइरंबगा लोइना नुपी अमसुंग अंगांग सिंगी आइफना बथबक तौरंबी अरिबम बिमोला लारिक यंगबम खुनौ लेकाइदा लैबा मसागी मयुमदा लेखिद्रे मसागी चाही मरफुनिपाल सुख्रे अरिबम बिमोला लिसिंग अमगा चमापल कुंट्रा तरेत के फेब्रुआरी 10 दा लारिक यंगबम लेकाइदा पोखे लिसिंग अमगा चमापल कुंट्रा तरेता गुवाहाटी यूनिवर्सिटी दगी ग्रेजुएट लोइसिनखी वार्डादा राष्ट्र भाषा कोविड लोशन की मणिपुर महिला कल्याण समिति की फाउंडर सेक्रेटरी ओइखे मणिपुर स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड मणिपुर स्टेट काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के चेयरमैन ओइरमखे मणिपुर स्टेट कला एकेडमी की एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइरमबगा लोइना मणिपुर वुमेन्स कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर चेयरमैन ओइरमे मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन की मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन सिंधुना ममांग था अक्टोबर 19 दगी हौरदुना नुमित मंगा चुपना चथगदबा स्टेट ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2025 लोइसिनख्रे डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन इम्फाल वेस्ट ना गोल्ड तरुक सिल्वर अमा ब्रोंज मरी पुन्ना मेडल 13 लौदुना ओवरऑल टीम चैंपियन ओइख्रे लोइसिनबा नुमिता सानखिबा मैच सिंगदा अंडर 19 बॉयज टा इम्फाल ईस्ट के केएसएस नेल्सन कक्चिंगी पूर्णचंद्र येंखोम बु सेट मरी अनिदा थोइदुना गोल लौख्रे वुमेन सिंगल दा इम्फाल वेस्ट के अंकिता संजनबम थौबाल की है सेनेरिटाबू सेट मरी अमदा माइथी बपीदुना गोल लौखे मैन सिंगल दा इम्फाल वेस्ट के एन कोलमाना इम्फाल वेस्ट के रोहितपो सेट मरी सिनोदा थोइदुना गोल लौखे टूर्नामेंट असेदा इम्फाल वेस्ट ने गोल तरुक सिल्वर अमा अमदी ब्रोंज मरी पुन्ना मेडल 13 लौदुना ओवरऑल टीम चैंपियन थौबालना गोल अहुम सिल्वर मापल ब्रोंज 13 पुन्ना मेडल 19 लौदुना सेकेंड पोजीशन अमदी इम्फाल ईस्टना गोल अनि सिल्वर अमा ब्रोंज मरी पुन्ना मेडल 9 लौदुना थर्ड पोजीशन ताखे लोशिनबगी थौरमदा हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी एमपी इनर मणिपुर डॉक्टर अंगमसा बिमल अकोइजम खांगाबोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए ओक्रम सूर्यकुमार थर्ड आईआरबी के सीओ एस हेमंता असिस्टेंट कमिश्नर नोंथोंबम सुरन अमदी साई इम्फाल के रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर कोनसम माइकलना अतोइब मिथुंग सिंह ओइना सरुकियादुना ओवरऑल टीम चैंपियन अमदी अतै मना मथुम सिंह यंथोखे
International All Sports and Games Federation Thailand asinduna Thailand gi Pattaya City da laiba Pattaya Sports Complex da November 5 dagi Nepal fawwa pangthokadoriba Thailand World Youth Games Championship da Jit Kunedo masana da saruk yarugadaba sanaroi manga official amanga se Thailand gi damak Imphal thadokre Thailand gi damak Imphal thadokraba Chungkham Ningthem Samam Kennedy Laistram Dinesh Tom Cruise Laistram Naurim Rani Chanu amadi Indian Jit Kunedo team gi team coach Dr. Moirangthem Ibom Sabu Pakna halaknaba Olympian Padmasri and Kunjarani na Imphal Airport ki lamthakhe Kunjarani na sanaroi sing amadi coach ta mai pakna halaknaba yaifathauzal pikhe Kundo Association of Manipur na World Youth Games ta 2025 World Youth Games ta participate tawna bi damakta sigumba yamna tawraba jaraba sigumba occasion sidai bisu Kunjarani owiba sidamakta Kundo ki association ki hindi lambi ba mayampu It is hereby informed that great pleasure that following Jit Kondo players and a coach of Manipur left Imphal today for participation in the World Youth Games 2025 in Jit Kondo event to be held from 5 to 8 November 2025 at Pattaya Sport Complex, Pattaya City, Thailand. I hope my blessing is always with them and they will click a gold medal for our India. I wish you all the best. Loisalakpada maruba pao mukahna pizari. Churachandpur ki Khanpi Kulda Security Force ka khud thokna bada United Kuki National Army UKNA ki kadar mari sire haire. Amadi Union MOA Som Affairs Bandi Sanjay Kumar na None District ta paikat liba lenga ke thabak thoram sing yangsin kre. Hauzik Paugi oina di Istv na sandok chaba Manipuri pau matang asida losinjare bejeng tabri bapum namakpo amuka hana kurumjari.